So, who can apply for settled status? Anybody who has been living here for 5 years and more can apply for settled. Anybody who's been here less than 5 years applies for pre-settled. Ita karaka tu continua, serviço continua tu Hela iha Reinu continua tene morisi ane. Então dia clio atu ita halo rejistu sama idane molo 31 Desember 2020 idane. Tambah ho idane mak ho register sama idane mak itania direito bele hetan proteção atu ita bele proteje itania andrasik sekarang que buat rumah nebe mak acontece baoin buat rumah nebe mak agora buat tudo nebe la claro mas pelo menos ita tendo ona katak ita ne protegido ona ita lá é problema é malah halo buat rumah nebe mak at baita la haruka ita fila ba uma o saida tambah ita rejistu tian ne duni maski selain obrigação atu ita tem que halo mabe atu proteje ita nian dia clio atu halo rejistu idane ita ne aplicação ne bele ba ho tipo depende ba ita clio insau iha Hela una idane claro ita bele akara katu halo pre-settle o settle idane depende ba ito bosi emasi rin bema kihane tinan 5 ona balet tinan 5 ona o liu ona idane bele apply ba settle status o sir ne bema sidau to tinan 5 anta ma pre-settle hira ita hetan dia settle status ita bele Hela yane to ya tina hira musita tiri tania kara dia akselu mak ita mus bele hetan sidadam Britannic niya sa ita hetan dia ona indefinite leave o hetan dia ona settled status sila pre-settle idan yang katak sa ita sidaw to tinan 5 makita hetan pre-settle idan may be say depois de ita halo pre-settle tinan 5 na ita konta molok 31 Desember 2020 okay may be durante to yani ba mak ita waihira to na tinan 5 anto ita bele apply atu hetan settle status idane may be idane buat to idane niya se explica waihira ita halo appointment atu asoro niya niya office waihira ita sira to tinan 5 tambah ita tengki akar ka to hetan settle status ita tengki iha 5 tahun no tinan 5 hamutu durante tinan 5 ita tengki Hela iha UK hafon kita bele hetan settle status idane mai be idane la significa kada kita silaba feriado ita bele ba feriado mai be ita waihira ita ihali ita waihira ita sida to tinan 5 idane ita waihira ba feriado kari la bele to fulaneng ihali sida to fulaneng ita mai ane paratun ne ita ne be Hela ona ane ba tinan tulu ka tinan hat waihira ita mai ita si continua ba ya ita ne tinan 5 iha tinan ne be tuirma mas sekarang kita bayar feriado depois to liona tina fulan nema kita mai então ita se bele tama mai mas ita tem que continua ita se sura hosi fale ikos no então ita tem que começar tina iratan depois rua tulu hat 5 foi mas kita bele mas niada mos kata ita bele sekarang que maruma ho situação nessa ne bele mos kari ita ya razão nebe ma kanesan ema moras ne ma tem que valiur ga ema ya razão nebe ma sira ia ne ma sira tem que valiur sira bele ajuda ita tu sei kari kita ya tinan 5 ona ya ne ita hanu ita tinan 5 ya mebe tinan kodu khauba to fulang hitung ba fulang walu ma foi mai mebe se ita suru sira bele ajuda ita no sira bele hetan agora se kari ita ulo kiane tinan barak ona depois mak fila ba timor ba tinan 5 bat liu tinang ida tinan rua idana ita se bele hetan settle status tamba molok ita ba timor ita tinan 5 o liu ona Hela iha Reinu ita se ya direito para tu hetan settle status o condição hanesa